Докторке, бразилскиот сој на COVID-19 постојат сомневања дека веќе е присутен во Србија. Колкава закана представува за регионот, секако за Македонија тука вклучувајќи, и што се случува во Србија во однос на оваа варијанта на COVID-19? Da, još uvek nije potvrđen dolazak brazilskog soja, naravno da se to očekuje, jer koliko god da su smanjena putovanja svakako postoje i mogućnost da se dođe u kontakt sa nekime koji ima ovu varijantu virusa je moguća. Za sada u Srbiji dominira britanski soj, za koje je jasno potvrđeno da se brže širi, da je infektivniji, međutim nema dokaza da izaziva težu kliničku sliku. Jasno je da je više zaražene dece i da su deca podložnija ovom soju. Za brazilski soj još uvek nemamo podatke niti da je stigao, niti imamo neke konkretnije podatke o promeni funkcionalnosti samog virusa. Takođe znamo da se brže širi, ali ne znamo mnogo toga o izazivanju potencijalno teže kliničke slike. Nema podataka još uvek ni kako vakcine koje se primaju u Srbiji deluju na ovaj soj. Za britanski soj znamo da su vakcine dosta efikasne u odbrani od tog soja. Za brazilski postoji mogućnost da bude malo kompromitovan odgovor, odnosno da bude malo loši. Da li postoji imunitet bez antitela? Postoji mogućnost za taj celularni imunitet, postoji i urođeni taj imunološki odgovor, ali ako pričamo o vakcinama, očekuje se da sve vakcine naprave i taj antitelni odgovor, odnosno humoralni i celularni odgovor. Ukoliko nema antitela, ne znači nužno da nema zaštite, ali se svakako bolja zaštita postiže ukoliko ima i antitela i aktiviranog ćelijskog odgovora. Jasno je da se jako dobre količine antitela stvaraju nakon Pfizer vakcine, nakon primanja AstraZeneca vakcine i Sputnik V vakcine. Kod Sinopharm vakcine, odnosno kineske vakcine, odgovor je malo slabi, taj humoralni odgovor, a ispituje se ćelijski. Svakako i kineske vakcine daju, sada već vidimo i što bi se reklo na terenu, da svakako u velikoj meri štite od razvoja ozbiljnijeg oblika bolesti. Докторка, дали граѓаните кои што имаат веќе прележано COVID-19 треба да се плашат од новите соеви на вирусот? Moguće je da novi sojevi bolje izbegavaju imunološki odgovor. Reinfekcije su nekada bile jako retke, sada se, kako je prisutan britanski soj, dešavaju malo češće. Veći strah postoji za neke druge sojeve, kao što je, na primjer, ovaj indijski soj koji se pominje. Međutim, kogod je preležao COVID-19, stvorio zaštitu, stvorio antitela, aktivirao se ćelijski odgovor, svakako će biti zaštićeni, jer antitela se prave prema različitim proteinima virusa i te promene u jednom proteinu ne utiču na kompletnu izmenu virusa, tako da neki nivo zaštite će svakako postojati i kod novih sojeva, odnosno u borbi protiv novih sojeva.